شامتان بخیر تماشاچیان عزیز. باز هم طریق برنامه خاطره ها روی اکران هایتان پدید آمدیم و این شب روزها ما در آستانه یک روزی خیلی خوب، یک روزی زیبا، یک روزی مخصوص قرار داریم، یعنی روزی پذیرایی از شش مقام. یک ژانری که به زندگی ما همیشه پیوسته است، یک ژانری که ما با اون خاطره های خیلی زیاد داریم، یک ژانری است که با شادی و غم و خرسندی های ما شریک است، یک ژانری هست که واقعا هم مهارت های خیلی والا رو از میان مردم تاجیک روی صحنه آورده است و به مردم پیشنهاد کرده است و وابسته به همین، یعنی به ژانر شش مقام ما این برنامه رو تهیه میکنیم و باید بگویم که امروز در برنامه ما قرار دارد عبدالرسول اسماعیلوف، استاد کنسرواتوری ملی تاجیکستان با همراهی شاگردانشان و در ابتدای برنامه یک نوازش خیلی زیبایی رو اجرا کردن که این نوازش گردون بود. گردونی راست بود. گردونی راست بود. بله. خوش آمدید به برنامه. رحمت، تشکر. خیلی که قید کردید بسیار هم اثر مکمل است، اثر بسیار هم جذاب است، دلکش است. این یکی از پارچه های از سلسله مقام راست بود. خیلی که در سیستم شش مقام وجود دارد که سلسله های اصلی و فرعی. این از یکی از سلسله های اصلی مقام راست، نامش گردونی راست بود. گردون خود خیلی که به همگان معلوم است، این گردش است، فلک است، چرخ است. بله. این گونه اثرها در شش مقام همگی 5 گردون وجود دارد در سلسله های شش مقام. یگانه فقط در مشکلات واخورده می شود. در نثر باشد بیشتر با این آوازخوانی که یعنی که قسمت نثر، یعنی که فقط سرایندگی که هست، در آنجا گردون رو اصولش رو ما حس کردن ممکن در این و آن یک ترانه ها، ولی در آهنگ ها این یعنی که گردون رو فقط در مشکلات وا میخوریم. چرا همین اثر گردون نام دارد؟ گردون این یک پارچه همین اثر رو، یعنی که از لحنی امروزه گوییم اگر که تونیک اثر کنیم، یعنی که تونیکش نوته دا باشد، اگر همین چیز باز گشته میآید از پرده سال، یعنی که از نوته سال همین پارچه شاخه باز در گردش است، یعنی که در این و آن پرده ها فقط گردش دارد، از این به این نوته ها گذریش دارد، همون گذریشون نیست گشته می آیند، برای همین نامش رو گردون ماندگی هستند. و همین نوازش رو عین حال شاگردان شما اجرا کردن، اجرایشش تا کدام اندازه مشکل است و یا آسان است؟ بله. چقدر تمرین لازم است؟ همه ساله در کنسرواتوری در عرفه روزی شش مقام یک سلسله مقام رو آماده میکنند، هم از طرف مطربان هم از طرف سرایندگان و طریق سلسله اجرا کرده می شود. دوام 2 روز 3 روز در کنسرواتوری بخشیده به روزی شش مقام کنسرت داده می شود. چقدر همین برنامه رو تهیه کردید؟ ما این برنامه رو در دوام 9 ماه آمادگی دیدیم، یعنی این بسیار مشکل است. خود نامش را گفته است که مشکلات است. بله. یعنی این قسمتی سازی کمتر نازکی های خود را دارد. این نازکی های خود را تنها نوازنده میفهمد، تا جایی که شنونده رسانیدن چقدر تمرین را طلب میکند. در هفته مثلا 2 ساعتی درس دارن انسامبل. ما در بعضی موردها درس‌های علاوه میمانیم که برای باز هم خوبتر آماده کردن. خیلی که خودتون میدونید تا اینکه همین نوازنده یا اینکه سراینده همین اثر انتخاب کرده خود را خود نواخته هضم کرده اگر خود لذت نبرد، این شنونده نیز از آن لذت نمیبرد. بیاید استاد درباره مخمس حرف بزنیم، زیرا که در دنیای شش مقام مخمس یک جایگاه خاصه دارد، یک نفوذ خاصه دارد. بله، این هم در نثر هست و هم در نظم هست. مخمس این معنیش خمسه است، 5 گانه است. بله. خیلی که
من در اول قید کردم در مشکلات 5 شاخه اساسی است، یعنی که تصنیف، ترجیع، گردون، مخمس و ثقیل. یعنی که ان همین 5 شاخه در سلسله اصلی قسمت سازی حتما اجرا کرده می شود و بعدا بعضی اثرهایی که در زیر سایه ان همین مقام ها ایجاد شده است و پرده های آن به همین یا این یا آن مقام ها موافق آمده است به کتاب 6 مقام وارد گشته است. مخمس یکی از مشکل ترین اثرهای 6 مقام در سیستم 6 مقام است. ضرب های آن به 5 قسم تقسیم شدگی است. به همین خاطر و مخمس میگوید. یعنی که تصنیف، ترجیع، گردون اونها یک قسم هستند. بله. اصولی یعنی که ضرب مخمس از 5 قسم عبارت است. به همین خاطر اون رو مخمس میگویم. خیلی که ما میدونیم غزلیات به هست به غزل کسی دیگر علاوه میکنند، یعنی که همین 4 مصرع پس مثلا یک مصرع خود رو علاوه میکنند، یعنی که 5 مصرع رو در بر میگیرد، اون رو ما مخمس میگوییم. درست؟ اون نیز از 5 قسم عبارت است. اصول ضرب همین مخمس و همین خاطر نامگذاری کردن مخمس. و بیاید عین حال مخمس رو اجرا کنیم. بله، از طرف دانشجویان کنسرواتوریا و استادان کنسرواتوریا و سهم هواداران مخمس راست را پیشنهاد می‌نماییم. مرحمت.
тамошобинони азиз, инҷо телевизиони Сафина аст ва шумо ҳоло барномаи хотираҳоро дида истодаед ва бояд бигӯем ки имрӯзи барномаи мо бахшида шудааст ба 6 мақом. Аниқтараш мо ҳамон навозишҳои хеле зеборо манзури шумо гардонида истодаем ва бовар дорем ки ин маротиба низ ҳамин навозишҳои зебо қалбҳои шуморо ба таҳрик медарорад. Ва бояд бигӯем ки имрӯз дар меҳмонӣ мо қарор доранд устодон ва донишҷӯён аз Консерваторияи Миллии Тоҷикистон, аз ҷумла Абдурасул Исмоилов, ки атрофи ҳамин жанри мусиқии касбии тоҷик сухан гуфта истоданд. Баъзе аз шохаҳое ки илман асоснок шуданд ва баъзан шохаҳо асарҳое ки аллакай дар жанри шашмақом маъруфият доранд. ва миёни мардум низ ин асарҳо маъруфанд, писандида ҳастанд, маҳбуб ҳастанд. ҳамин асарҳоро донишҷӯён аз кай ба пуррагӣ бо ҳамон нозукиҳо навохтанашонро аз худ мекунанд ва аз чӣ шурӯъ мекунанд? Консерваторияи Миллии Тоҷикистон тибқи стандартҳои давлатӣ донишҷӯёнро пас аз хатми мактабҳои махсуси мусиқӣ ё ин ки мактаб ё ин ки коллеҷҳое ки дар ҷумҳуриямон фаъолият мекунад, пас аз хатми онҳо донишҷӯён рохат мегирад ба консерватория. баъзе нафарҳоро мо тариқи истисно қабул менамоем ки дар ҳақиқат истеъдоди ӯ худодод бошад, агар ҳам аз ҷиҳати донишаш ҳам аз ҷиҳати маҳораташ, яъне ки лоиқ бошад ба ҳамин консерватория, мо онҳоро тариқи истисно қабул менамоем. ва вақте ки онҳо омадан бояд ки бохабар бошанд аз рӯи нота навохтанро, ё ин ки ин ё он оҳангҳои ҳамин мақомҳоро ҳазм карда тавонанд. масалан, ҳар касе ки якум бор ба ин жанр даст мезанад, ба ӯ ин кори осон нест. барои ин солҳо лозим аст ки ин бояд вориди ҳамин жанр шавад. боз як нозукии дигарашро мегӯям ки масалан сарояндаҳо низ дар баъзи маврид аз ӯҳдаи навохтани ин ё он асбобҳо мебароянд. аз таҷриба мо дидагӣ ҳастем ки навозанда оянда метавонад як сарояндаи хубе шавад. бале, аммо сароянда чӣ? аммо сароянда ин беҳад бисёр кори мушкил аст. ман лекин ҳоли дучор нашудам. овозхоне ки навозандаи хуби хуб шуда бале, овозхоне ки навозандаи хуби хуб мешавад барои иҷро кардани худаш. сарояндагию навозандагӣ фарқияташ дар он аст ки вақти навозанда метавонад дар ину он маъракаҳо иҷро кунад, вай дигар чиз аст ва ба таври ҳаваскорона аст. бале, ба таври ҳаваскорона онҳоро аз худ мекунанд. масалан имрӯзҳо мо дар тӯю маъракаҳо мебинем баъзе нафарое ки аз кӯчаи санъат нагузаштааст, лекин онҳо метавонанд ҳамин синтезаторро навозанд, ё ин ки як найро навозанд. вай навохтан дигар аст. ин асарҳоро иҷро кардан ин бисёр кори мушкил аст. ман то ҷое ки медонам дар консерватория як устодои мукаммал фаъолият мекунанд. мана Сироҷиддин Ҷураев, дуторнавози моҳири ҷумҳуриямон ва берун аз он низ гӯям хато намекунам, Солиҷон Орипов дар ин ҷо ҳам аз сози ғиҷак ҳам ҳамин ансамблро роҳбаришро бар ӯҳда дорад. ва дар баробари он Аброр Маҳмудӣ, як рубобнавози бисёр моҳири ҷумҳурӣ, ва дар баробари он чанд нафар устодон дар ин ҷо кор мекунанд, фаъолият мекунанд. аз паси тарбияи ҳамин гуна ҷавонон ҳастанд ва пас аз хатми консерватория онҳо равона мешавад ба ину он шаҳру ноҳияҳо, ё ин ки ба ансамблҳое ки дар кумитаи телевизион ва радио фаъолият мекунанд, ҳам ансамбли шаш мақом, ҳам фалак, ҳам дарё. дар филармония чандин ансамблҳо ҳаст. дар он ҷо фаъолияти худро идома медиҳанд. ва устод бе дар идома бозам як навозиш дигар иҷро кунем. кадом навозишро бежем? ҳозир яке аз дар ҳамин жанр, яъне ки жанри шаш мақом ба такя карда якчанд асарҳои бисёр дилошӯбро эҷод кардан Ғаниҷон Тошматов, яъне ки аз эҷодиёти он кас Гулҷамолро пешкаши шумо мегардонем. марҳабад.
тамошобинои азиз, ман бовар дорам ки шумо ба воситаи ҳамин навозиш ғарқи орзуҳои зебоятон шудед, зеро ин навозиш наметавонад инсонро бетаъсир гузорад ва аз он ки мо дар остонаи як рӯзи пазироӣ аз 6 мақом қарор дорем, имрӯзи барномаи мо низ аз ҳамин дунёи зебост, аз ҳамин жанри зебост ки садсолаҳо боз мардуми тоҷик бо он як пайванди ногусастанӣ доранд. ва бояд бигӯям ки имрӯз дар меҳмонии мо қарор дорад Абдурасул Исмоилов бо ҳамроҳии шогирдонашон, устодони консерваторияи миллии Тоҷикистон, ки навозишҳои хеле зеборо манзури шумо гардонида истоданд ва аз нозукиҳои ҳамин жанр гуфта истоданд, яъне жанри 6 мақом. чун мо атрофи ҳунармандон гуфтем, онҳое ки масалан овозхонӣ мекунанд ва онҳое ки навозанда ҳастанд. аз ҳамон дунё, масалан аз байни ҳамон ҳунармандон бигӯем, кадомашон мутрибони хеле хуб буданд ки ҳам навозандаи хуб буданд ва ҳам овозхони хуб? акнун дар бораи устодо ҳарф бизанем. яке аз онҳоро маърифӣ карда метавонам ки ансамбли 6 мақоми кумитаи телевизион ва радио ба номи он гузошта шудааст, Фазлиддин Шаҳобов, ҳам созандаи моҳир буданд, ҳам сарояндаи асил буданд. ва Шоҳназар Соибов, Бобоқул Файзуллоев, онҳо яъне мактаби асили 6 мақомро гузашта буданд. яъне ки мактаби асили 6 мақом чӣ гуна аст? системаи устод ва шогирд аст. яъне ки дар назди устод солҳо онҳо ҳам иҷроиши сарояндагӣ, ҳам иҷроиши навозандагиро аз бар мекунанд ва вақте ба камолот расидан, баъд устод яъне ки ба онҳо дуо медиҳанд ки дар оянда ҳамин касбро идома диҳанд. ва дар баробари ин устодо якчанд нафар устодоне ки дар ҳамин ансамбли кумитаи телевизион ва радио фаъолият карданд, тамоми умрашонро ба ҳамин жанр бахшидан, гӯям агар ман хато намекунам. аз инҳо яке аз найнавози моҳири Тоҷикистон, танҳо дар Тоҷикистон ба яъне ки ҳамсоя кишварҳо низ овозаи ӯ рафта буд ва чандин дар маъракаҳои ину он чорабиниҳои фарҳангӣ ширкат варзида буданд. ин Нисон Шаулов мебошад, ягона найнавози беҳамто аст ва сабки, яъне мактаби худро дошт, сабки услуби худро дошт, яъне ки фарқият дошт аз ину он найнавозҳо ва бо ҳамин як чандин шогирдонро низ тарбия намудааст. дар ҳамин ҷода шогирдони он кас мана ҳозир дар консерватория фаъолият мекунад, Ҳомидов Шарифҷон. ана дар баробари он кас ҳастанд дутор навози моҳир. ман ду нафари онҳоро гуфта метавонам. яке Ҳотам Пулотов ҳастанд. он кас яке аз ҳам сарояндагӣ мекунад, сарояндагӣ бисёр сарояндаи хуб ҳастанд ва навозандаи моҳир дар сози дутор ҳастанд. ва фарзандҳои он кас низ имрӯз пайравӣ падар кардаги ҳастанд ва дар роҳи санъат ҳар яке онҳо ҷойгоҳи худро доранд. дутор навози дигар Муҳаммаҷон Муминов ҳастанд. Муҳаммаҷон Муминов якчанд асарҳое ки эҷод карданд ба сози дутор бисёр оламгир шудагӣ, гӯям агар ман хато намекунам. барои чӣ? барои он ки Сироҷддин Ҷураев устоди мо, он кас чандин асари он каса дар ину он фестивал ё ки дигар чорабиниҳои хориҷа низ навохтагӣ ҳастанд ва то имрӯза онро хуб мепазиранд. нафари дигари дар ҳамин жанр бисёр маҳбубият доранд. ин шодравон Алмозхон Абдуллоев мебошанд. Алмозхон Абдуллоев худ чангнавоз ҳастанд, ҳам асбоби чангро менохтанд, ҳам қон. ва дар баробари он тамоми қисмати насрашро, яъне ки қисмати овозиашро куллан медонистанд. як чандин сол дар ҳамин ансамбли 6 мақом ба ҳайси омӯзгори мақом фаъолият карданд ва худашон яке аз чангнавозони моҳир буданд ва дар баробари он муаллими сарояндагон буданд. мо низ дар вақти таҳсиламон дар консерватория ба мо низ 5 сол он кас аз фани ансамбли сарояндагӣ дарсгузаштагӣ ҳастанд. он кас дар баробари ҳамаи 6 мақом як асари дигареро эҷод карданд ки бо номи Ҳиҷоз пешниҳод карданд.
تکیه به همین شاخه های شش مقام هم قسمتی مشکلاتش رو هم قسمتی نصرش رو ایجاد کردن. از طرف حاضر شاگردان ما یک اثری رو پیشنهاد میکنیم. این اثر باشد تکیه به همین شاخه های اصلی شش مقام، سلسله های شش مقام، یک اثر با نام کرد است. این اثر رو از طرف چندین استادا گوش کردگی شنویدگی هستیم و سبک اسلوبی نواختن این اثر هر گونه هست. یکی از استادان ماهر ما، نوتکرار ما، فضلدین شهابوف، با تنبور این اثر را بسیار هم درجه بلند کتی اجرا کرده هستند و حاضر من میخواهم که همین دانشجویان ما با سمی هواداران همین اثر را پیشکش نمایند. ما با کمال میل گوش میکنیم. سلامت باشید.
тамошобинони азиз, барномаи хотираҳо буд манзури шумо ва дар интиҳои барнома хушиву хушҳолиро дар қалби шумо ва тантанаи мусиқиро дар хонадонатон таманно дорем ва бигзор ки ғаму дард ба марзи зиндагиятон роҳ наёбад. хайр азизон.